Zirlai ni somni le pali sang ni le somni le pathum chanu khan diakot YMA Hall Kolsipa Mizo Students Union District Headquarters Kolsip Bultomin College Zirlai Titha Lawmpuina hun nei ania Minister Pu Kelal rin lian chukhol lian ni in Pulal din sang Vice President MSU General Headquarters su wap tu anibok Kholian Pu Kelal rin liana Minister Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan Zirlai te chokphur thei tura hlo thlena changte Lawmpuina hun Zirlai polin abuat sei thin chu lawm ati thu asoya choi moi tur thanem le sual anom theinan Zirlai te po chan la sel turin afui Minister chuan khovela thiamna a than chak thu soin lo thlena changtu chuan medang aya thiam filor ni atul to thu asoya exam palthang sathi ain thiamna tak zir chua apoimo thu asoing Pu Kelal rin lian chuan ramri in chendan awangin zofa ti chu ram sang sanga chendara nom thu atar langa heng mun sang sanga zofa ti thin lunga hian in pung khatura ma son du na apun mek thu soin hemi kunga Zirlai pol te malak na chu fapom ati thu asoi mun sang tangin Mizoram chu in pui angangaya runral than te chunga that chua
thei angalo tuam hlom chu u nau kan ni na anga kan mo phutna ni thu minister chuan asoya zofa te ta na in pui mizoram hiram ro pui ani theinan tuna zirlai te hian thiam na chhor thlak an nei te in to del na konga an than har te le ma ni in tungding tura tho hre nei lo in ti mu te apoi mo thu asoi ni somni le panga July sang ni somni pothuma Manipura zofa te thlawang ho na lan ti na na rampum huap kongso bo sei tu chu ngai poi mo a ma ni phak to chewa lo choi om ve turin kal khom ti chu minister hian cha bok ani cross party kyabe kyalo bo ai thao thong Kim kim go an don sa
Chúa,